komiti kivathukanyo cia mbunge ya kaunti ya Masako kwi munthini cia toi cia walanyo wa makulio kunya budget maofisa me kivathukanyo methiani yonthe ya serikali ya kaunti ya Masako kwianana na munini wa speaker mbungeni no Stephen Zoe Mwanthini kana walanyo huu ni utethesia vanene kwa ilia maudhukumi kwi mwene nthi na kwikithia kana milati ya vata kila muvyane ni avathe wa ilovia cia kwiana. Daniel Mwongela na livotie. Munini wa speaker Stephen Zoe Mwanthini na vahamu akone mbunge ya kaunti ya Masako ni waelesekana mosi ya itambi ni kenda kwikithia kana budget ni ya vituka na maendeleo kuvikia NND. Yase munthini tetha na iseso ya kuinderogate budget ila yokite ila ilitakuka anytime mayota teleta wathanthatu kana na mwia ondo wasia kwa utambunge ya Masako itatinda na departments ya executive ila kila department ikotetea budget ila yo na asia committee mbinge wesu ya mina kenda tumavutu ante public participation after public participation inde ni budget yoka kubetwa ko utasia tendo semane nebinda nundu bebinda ila na isete semane to nebinda nikenda withie mwaka withela ta account tena budget ile kwithitho komando maito wobinda ni wathingela kana yukila keti alitine kwa samawoni ma NND na kutoa isi mawalini yangi mbungeni nikenda budget ivikie kusolvwa na maundu ma maendeleo kwambia umundi teka ita departmental interrogations cia budget ila teta makatibu na mawaziri kuma department ni cia executive tukoka kusisia moima bangite kuthuka mawea weba mwaka ula ukitwa 2025-2026 na unit wa sisia katika departments ketha department ya kiu iketa katibu na waziri wo maelewe kiu tenda thukumothu tena thukumio na yuma ko tenda kuthukumo ketha ni agriculture na agriculture makanena na department makasa kini tekcho tukwenda kwega ketha be department ye kwiwa kana ku need kuongela ngwa mbesa kana mbesa sikiro bandu bataili sisiwe kana mbinge members mekwe ni mbinge ukethia no twike those changes nikenda twamina kwika those derogations units ila tukwika next year ne public participation tuthikwa mwene nthi na kende tuwe maoni make kenda uwende wa the latent tikekale nthi ta budget committee endeke kale nthi yambise kuandika report based on committees na isiata aya nake mwene nthi na isiata yupo tukoza sindu cio nthetika kwata ni bandu bamwe tika sisia ando mwene nthi we enda nipo nenda ba olwe nipo kwenda bongelo kana nata exactly no kwenda wikwe nikenda withie ende yu amina kuandika report yesu budget committee ni wende yetae mbunge nikenda yoke kusamwani ashimiwa etoma bituka uko vinda la kwende na kuhusiwa ngusanisi mbungeni ya kaunti ya Masako ama MCA mayoneka kwa maukwata mbau mawalani wa mwema serikali indi kwi umundi kuhusiwa muwo MCA onde maoneka kuthukuma kwa vamwe. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kwa mbungeni ya kaunti ya Masako.